mwenda katoneze inana basa fama mwasize mutyaye mwisuko obucheire mwikirize mbalamuse kunekiramuze ekyomuwendo nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu baife muli mutyaye kansubire nti muli bulungi alhamdulillah. Kaire ka program yaife obusilaamu kumanya twasembayo okulizaganya nimwe esasire yewe jume yesasire yewe era juma yali nga nekomenkereza omwezi gwaife ogwa Rajabu ogw'Obuisilamu neye juma yali esembayo mu mwezi ogwo. Nendo okubategeeza nti saawa eno era tulina bingi bye tubaleeteire era saawa eno tuli muketerekerero akokubanga tulinda mukwano gwaife omwagala waife Ramadhani idukira nti insha Allah mwezi ogwida ku 13 mamanya ku 10 tuida kubanga tutandika okuwayani mukwano gwaife mukwano gwabanji. Abubakri Bogere muntu w'abantu nizali kubala musako n'okubendeza shenungi era nasaba Allah aikirize okusaba kwaife idukira okusaba kuba kwaife okwano kula kuba kukwe mukama wange nsaba olamuse kubatuliriza oloni tweyongereye. Naam, bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Asbahana wa asbaha al-mulku lillah wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma nas'alu khayra ma fi hadha an-nahar wa khayra ma ba'dahu wa na'udhu bika min sharri ma fi hadha an-nahar wa sharri ma ba'dahu. Amma ba'd. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala abukesisa ngo tukali balamu obutabayi tigabayire mani gaife tubabayire busobozi bwaife wabula byonna binabere bya Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ebirungi ebiri musana guno n'ebirungi oluvannyuma lwago ateera atukingiriza ebibi ebigulimu musana guno n'ebibi ebiyinza okubaawo oluvannyuma lw'omusana guno. Amina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala iso okusaasira kwe n'ebyengera bye ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatudira n'obulungamu n'eddiini ly'amazima ateera yabanga atusomesa okubanga tubisa bulungi twebisa bulungi eri banaife betuwangala nabo n'eri abantu baliraana baife ebisolo ebinoni byonna byonna okubanga tubisa bulungi. N'olwekyo tumwebazawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akatwaziike ku bulamu buno obwende bw'abangi werengeri y'abandi ababasubya banayibwe babateeramu babanga babatola mu bulamu buno obwensi nga bakabwenda. Naam. Abaina Abduljawaad Isiko na maina gange. Yesu sangaira okuuliza twasembayo okuulizaganya niwe ku lunaku olw'okutaano olw'esaasireyo oba juma yaife eyesaasire yeweire nga tuli kwogera ku nsonga eddeeraku ensonga dewayogeraku eddagema omubabiro eddagema abantu kwegamba buli omu yakoba ati mu butuufu tubaire tutwide ng'oli tukobera ebintu ebirimu omukisa kwe guva muntu yakoba ati okutoola butoole salaamu yona ati erimu omukisa nti niwotoola ng'oli kuyingira mu nnumba nga muzira muntu iwe toola butoole bwa salaamu kwegamba okutooleramu ino salaamu oba oli kweyolera mikisa. Amina. Wayogera ebintu ebyatu kwegamba twayega ala yebale okusobozesa. Allahumma amin. Yesu. Olunaku olwaleero tuleeteire ki? Olwaleero bidda kuba nti tusooka n'okuba nti nsooka okusaasira abantu ab'ebuyengo okuba nti twaviirwako kaunti qadi waife oba kaunti sheikh waife ate oluvannyuma lw'okuba nti aviirewo ate kyafuuka ekikemu eri abantu agira okuwulira nti abantu bali kufa bangi n'ebuyengo eriyo omuntu oweyitima eyateera abantu emummere obutwa. Baidu ba Allah abalungi abatuwuliriza ensonga eyo nkulu ino nene ino yensaba tubenga twewala. Nabbi sallallahu yali ayogera ku nsonga eyo Abubakri nkobere yatukoba nti ejitanibu sab'atu al-mubiqatu yakoba nti wewalanga amazambi musanvu agayida okuzikiriza omuntu alibanga afiirire kulimu kugo. Mazambi ago musanvu yakoba nti erisookera irala al-ishraqu billah kugayita ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nerisooka lya kugayita ku Allah subhanahu wa ta'ala izambi neneino era omuntu anafanga agayita ku Allah subhanahu wa ta'ala ekibonezo kya kugeyeena bukuzikirira kujja mukuzikirira. Izambi namba 2 yakoba nti al-qatilu an-nafsu allati harrama Allah n'okuyita omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwakali kukwikiriza nti aitimu. Izambi neneino
ayo omuntu abula ensoni yayita mwine eizambi eryokubiri asihiru okuloga buna abantu omuntu yakoze ekintu ekyo ekiri kuyitisa abantu akiri kuyita abantu egundi ebyo kuba nti yakoze ebintu bibiri yakoze izambi eryokuyita ate yakola izambi eryokuloga kati mazambi manene ino kubanga ni Nabi sallallahu alayhi yali ayogera ku kigambo kuloga yakoba nti omulogo empeera ye kumutoola ku mutwe omulogo ayita mwine yena kukola ki kumutoola ku mutwe yena kubanga avaawo n'olwekyo ensonga eyo nkulu ino mbasaba alina ayakoze omutima ogwo kuba nti ayita abantu afaanu ti nabo kyewakoze izambi nene mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala wenenyeze Allah subhanahu wa ta'ala amangu irala ng'okaali kuba nti ojja mu maiso nakuba nti oyongera ku bandi kubanga Abubakari bankobya abantu 9 ole yankobye nabwende ku mirambo 9 abantu bangi ino nti ate abali malwaliro bangi ino bakununkiriza mu 7 makulumbe kubako abantu batono kulumbe kubako abantu bangi ayo omutima ogufaana gutyo ate idukira omwami Seka Magumba yali musadanga ate idukira yali oweitwale yali kagomasi yali n'emikwano mingi ate kwegamba yali muweereza kati abantu abaidde okumuziika oba okumuwerekera baali bangi era nga ate nga tulukusubira nti abantu abali mu malwaliro bangi abakaali eyo abe bakaali okutegeera engembera yonambi ate nga bangi abakaafa kale ekibiino ino nga wenkomiza ensonga eyo mbi ino okuba nti abantu omuntu alina omutima okufaantu n'ogwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga atutoolamu emitima egifaantu n'egyo atali nagwo abenga agumutoolamu yeena abe omuntu omulungi tegeere Allah subhanahu wa ta'ala baidu ba Allah abalungi abatukuliriza olugura mu kumana twali kwolo kumulundi okubise twabita twayogera ku nsonga edireeta emikisa mu bintu direetera omuntu okuba nti aba wa mukisa omukisa bwe twali tugogera kutwakoba nti omukisa ekyetebwa omukisa waliwo yambuza ekibuuzo oluvannyuma nti yeseeka omukisa niki omukisa twakoba nti omukisa huwa kathratu fi kulli khairi nokubanga oba n'ebirungi nga bingi okuba n'ebirungi nga biki nga bingi singa oba n'ebirungi nga bingi olikoba nti omuntu oyo wa mukisa kubanga obona emotoka eyo obona ekizimbe ekyo obona gundi faamu eyo obona ennimiro edo kwegamba bakoba Abubakari tukoba nti Abubakari wa mukisa buli kyagema ku kibaamu kitambula bulungi n'olwekyo twakoba nti huwa nimau nokuba nti ekintu kikula ekibaire ekitono wa ziyadatu oba kyeyongerako wa kathratu khairin wa dawama ate n'okuba nti ebirungi bikolaki bibanga bijirira mu maiso tibikoma ebirungi bitibikola tibikoma twakoba nti ogwo gwetebwa omukisa ate twakoba nti la takunu fi kalili illa kathratuhu nti omukisa bwe gubanga gubaire mu kantu nga kabaire katono weyagana nga kayingi waire ekyo kituufu kasakabamu omukisa katono ayo jokubona nga akakoze eki nga kagedye ate twakoba nti wala fi kathiri illa nafaatuhu ate teguyinza kuba mu kintu nga kingi wabula kiba n'omugaso eri oyo mwene kyo aba n'omugaso aganulwamu eri omuntu okuba n'ekintu nga kingi ayi nga taganulwa mu kyo nga bandi nabaganulwamu yetakola ki yetafunamu n'olwekyo twakoba nti ogwo nogwetebwa omukisa twamaliriza nga tukobye nti tuyidda kubimalirizayo ku ayi nga topic yaffe y'olwayo tuyidda kwogera ku kigambo olulimi olulimi okoze iso otyo olulimirwa kubanga otuuka maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musimu yoli ni twamaliza nga tukobye nti ensonga ey'omwenda twakoba nti alqaabatun twakoba nti mu bintu eby'omukisa ni kaaba eyetwolekera nga tusaala enumba eyo ya mukisa era Abubakari koli nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akutwale amina akutuuseyo ng'okaali mu bulamu buno obwensi ng'okaali mulamu amina otava ku nsi kuno wabula ng'otuuse ku walambula enumba ya Allah subhanahu wa ta'ala amina saba alaikirize duwe kaaba ejobo yowulire eyo numba ya mukisa Allah subhanahu wa ta'ala yali ajogera ku yakoba nti inna awwala bayta wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubaraka huda wa huda lil alamin
Allah subhanahu wa ta'ala mwena ajogera ku Yakoba nti inna awwala baita mazime numbe yasookera ilala okuzimbibwa wada alinas nga yateebwawo abantu ayi ng'ekigendwa kyayo kugisinzizaamu ti kugitaawo nti bagisulemu wabula nga yazimbibwa ng'ekigizimbisa kuba nga basinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala erinda neye ye Makka yatujja nga bakaali kuzimba bizimbo gya kusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala omuzimbo gwasookera ilala ng'ekigendwa kyakuba nga basinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala n'omuzimbo gw'e Makka. Yes, bukubanga n'omuzimbo gwo gw'e Makka Allah subhanahu wa ta'ala akoba lilladhi bibaqatan mubaraka n'ogwo oguli oba n'ekizimbe ekyo oba n'ennumba eyo eri mu Makka mubaraka ng'atera ya mukisa. Kitegeeza nti ennumba eyo ya mukisa wa huda lil alamin ate yakulungamya eri ebitonde byona byona birungama olw'ekizimbe ekyo kyobona ekyo. Yes, n'olwekyo ekyo kizimbe kyona tukobande kya mukisa singa oba otuuseewo era Allah subhanahu wa ta'ala byali ayogera ku muntu nti singa anaabanga aba atuuse mu kibuga ekyo kaana amina aba mwikiriza ng'atuuseeyo aba mu mirembe kyova bona nti buli kyona kyona ekiba kiri mu gundi mu Makka awo tikirungi kubanga kituusibwako gondi kibuzibu bonabona obona baatuka n'okubanga bakoba nti n'eisubi eririmu olibona eisubi iwatabona nga tiri agondi ayi nomala oli kutuloti oba okoze kya muzizo lwaki kubanga liri mu Makka omuti ogulimu tigumenebwako nti omenyeeko oti tigumenebwako buli lwogumenaku oba otekwa kusala kisolo eisubi okutula eisubi lyamu ojja kusala kisolo n'olwekyo bya mukisa byonna byonna ebiba bituuse mu kibuga Makka. Allah subhanahu wa ta'ala atukoba ensonga ey'omunaana yakoba nti Lailatul Qadri obwire obulimu okugera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'obwire obwo tibubaawo wabula buba mwezi gwa Ramadhani obwo obwire bwona bwa mukisa singa buba bukwagayine mu mbeera yonna yonna y'obanga obairemu n'owanika emikono gyo n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ky'oba omusabye kyonna kyonna akikuwa. Obwo obwire bubaawo mwezi gwa Ramadhani ate ti mu Ramadhani yonna yonna wabula mu nnaku 10 erisembayo. Obwo obwire Allah subhanahu wa ta'ala mwakolera enteekateeka y'okuba nti abantu enfune y'abantu edda kuba etya ebisolo bidda kutambula bitya nga bw'obona Uganda bw'enna olunaku lwayo olw'okukola budget ya Uganda kati olwo olunaku Allah subhanahu wa ta'ala akola budget ey'ebintu byonna byonna nti kino kidda kutambula kiti kino kidda kuba kiti kino kidda kuba kiti n'olwekyo obwire obwo bwonna bwa mukisa n'olwekyo tukoba nti Lailatul Qadri min al-layali mubaraka buli mu bwire obw'omukisa. Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti inna anzalnahu fi Lailatul Qadri fi lailatun mubaraka akoba nti Qur'ani eno nagiisa fi Lailatul mubaraka mu bwire obw'omukisa ala wahya Lailatul Qadri n'obwire obwogerwako n'obwo bwa Lailatul Qadri inna kunna mundhirin amazima ebyo byonna twabitaawo oba twataawo twali tubatiisa mu mbeera ti bonna abookoze ebintu ebikyamu oyidda kuba nga oyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala bonna abookoze ebirungi oyidda kuba nga oyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekintu eky'omwenda twakoba nti akiru suhura okulya ku ddaako oba era okidinga okulya ddaako mulimu baraka ddaako okulya ddaako eyo situka yotera okukoba wano abantu ddaako situka okulya ddaako otera okukikoba wano mu Ramadhani abantu balya ddaako ddaako eyo giryanga kubanga ya mukisa tobakoba wabukobe wabula obendeza mukisa gugirimu nti omuntu singa alya ku ddaako eyo aba afuna omukisa gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala akoba nabi akoba sallam ibali ayogera ku nsonga yako yakoba ntasaharu fa inna fi suhura baraka mulyenga ku kuddaako kubanga mukulya ddaako mulimu omukisa kanida kuyona ndaboko bya abantu nti Ramadhani tuli kujja kujingira beteekere ate ne lwokuna Monday oboliko olusiba lyako kukantu kona kobolire kitegeeza ndi kufumba kiwulo kyene kuba ngoli nibo osituka noli entende endaleti obolire ddaako nibo osituka nonywa ekikopo ky'amata kirala kiti obolire ddaako era mikisa ekigobo ofunye emikisa gyo egiri mu ddaako
n'olwekyo okulya ddaaku kyona kirimu omukisa. Ensonga esembayo abalungi abatuwuliriza oba nti omukisa guli as-sadaqatu fil bai'i washtara, omukisa mu kutunda ni mu kugula. Obaire okiddi nti omukisa mu kutunda mulimu omukisa ni mu kugula. Aho gwe ndotegerera. Buli lwotunda oti n'ogula oti mulimu omukisa. Lwaki tukoba nti as-sadaqatu fil bai'i, singa oba oli kukakasa oli kwogera amazima mu kyoli kutunda oba oli kwogera amazima mu ekyo kyoli kugula. Singa oba okozesa amazima mu bigambo bye byoyogera ng'ogula ng'oligula, oba okozesa amazima mu bigambo bye by'olikozesa ng'oli kutunda, mulimu omukisa. Mulimu omukisa. Seka naam, tuweeko omufano, ndi kutunda embuzi yange, iwe oli kugula. Buti awo amazima gange mu mbuzi yange gye ndi kutunda galina kubaaga, niwe amazima go mu kugula embuzi galiga. Kati amazima mu kutunda kyotunda ekintu ekyotunda, abasuubuzi bangi nabbakali kyotamanyi kyobaitoidi nti omuntu bw'abanga ali kutunda abasinga bungi mbasuubuzaako banti ndi kulyako enusu 10 ruti. Saati eno ndyako 10 lulala, nagiguze enusu 9 mpa omutwalo ndyako 10 olwo. Ayi nga amazima gali nti ayinza okuba yagisuubire esiringisa 5,000. Ekyo kituufu. Kati singa akozesa amazima ago n'abona nti obutuufu saati eno nagisuubire 5,000, ayi ndi kwenda kwa amagoba ga siringisa 5,000 neera amukobe nti ndi kulyako 5,000. N'olwekyo oba mpa oba tompa yonoonye kwa wandi abakozesa mazima. So nga ate omuguzi ono bw'abanga ali kugula yenna n'akozesa amazima, amazima g'omuguzi n'agaliwa. Weebale ino amazima g'omuguzi singa aba akozesa amazima n'akoba nti obutuufu ndi kukuwa esente diti, n'ayogera amazima nti sente dodde ndi kugula esaati eno ng'era nediri mu nsawo. Liyinza okuba dirimu edindi, ayi dindi diri kujja kugula bindi, ayi sente dendi kugula olugoye luno, oba gye ndigula enkufiira yeno, oba gye ndigula ekanzu eno, sente dendi kuwa. Yabanga akozesa amazima yabala sente yadikola ki? Yadimuwa wazira koba nti ate dindi njakuwa lundi, ate simanyi kukoere ku nti wabula tukoba. Nabbi Akbar sallallahu yali ayogera ku nsonga yakoba nti albayani bil hiyari, nti abatunzi omutunzi okugulangana biva mu kwesalirawo ababiri, omutunzi n'omuguzi. Nti andikuwa sente diti nti akankuwe diti mpa diti, kati mwasiimagana mu nsonga yammwe mu mazima gaimwe, mwayikirizaganya. Kasita muyikirizaganya mu nsonga yammwe ku ekyo kye muli kugula, onaaligula akibaine nga kisente dikijjamu, niiwe ali kutunda obonanga obutuufu bwe bakuweddo obubitawo. Akoba nti bil hiyari malamu yatafarraqa, ibanga libamala nga bakali kwawukana. Kasita bayikirizaganya ibanga libamala nga bakali kola ki? Kwawukana. Asobola okwekyusa amazzi okala nti agundi amazzi okuwa ono sente, bwamala okuwa ajja okupita ati ngayagana wale kanzu efaanana ng'eno bali kukoba sente ntono, nti agundi kanzu yo yino ndiriza sente dange. Ayinza n'okulimba ati nfuniemu obuzibu, ndiriza ki? Ayi nga alikwenda kujja kugula gale. Kati n'ekyo kye bakoba amazima ago n'amazima getwenda. Nago amazima getukola ki? Gebakoba. Wa inkadhaba, nagamba nti akoba nti wa inkadhaba, singa baba balimbagaine bombi atunda nigwe baguza, singa balimbagana wakatama ate bakweka amazima baba nga bagakwese, akoba nti borika la akoba nti singa baba balimba bakoze ki? Wa inkadhaba wakatama, singa baba bogera amazima mu bye batunda, akoba nti borika Allah subhanahu wa ta'ala abateera mu baraka, borika lakuma, Allah subhanahu wa ta'ala abateera mu
omukisa mwekyo kye baba bakoze eki kyaba bali kutunda n'olwekyo ebyo n'ebintu bye tuyinza okuba nti birimu omukisa singa oba obyegemyeko. Tweyanziza ino Seeka akaire kali kujja tusabe tusomeseeyo ku nsonga ey'olulimi mu dakiika ntono diti tubenga tufundikira program. Naam. Kati olulimi twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo mwene kubanga yatuwa enimi mwe tusobola okubanga olulimi mwe tubanga tusobola okubanga tukozesa okubanga twogera ebigambo ebirungi ebimutendereza ate olulimi babanga baluma olwisi nga lwalukozesa mu kubanga lukola bikolwa bya kuvuma bako yombo bakola ki n'olulimi n'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala eyatuwa ekyengera ekyennimi okubanga tudikozesa mu kubanga twogera. Tukobanti alhamdulillah alladhi khalaqa al-insanu allamahu al-bayan. Yatonda Allah subhanahu wa ta'ala omuntu ate yamwegeresa okwinonula. Wanahahu anil giba ate yabanga yatuziza okubanga tugeya. Allah subhanahu wa ta'ala yatuziza okubanga tukola ki? Tugeya. Wanamima yatuziza n'okubanga tukole ngambo. Anamima kubanga otulawo n'ekigambo wa Abubakri wakitwale wa Abduljawaad. Watule wa Abduljawaad wakize wa Abubakri. Wal kidhib ate yatulobera okubanga tulimba. Wal buhtanun no yatulobera n'okubanga ate tuba abantu abaseketerera. Ensonga yetuli ku ensonga y'olulimi akoba Allah subhanahu wa ta'ala ma yalfidhu min qawli ila ladayhi rakibun atid. Ozira kigambo kyoyinza kwogera okutoola ku ng'olina bamalayika babiri abawandiika ebigambo ebyo byoba ofulumya ku lulimi lwo. Tulina malayika ali ku mukono gwaffe ogwa ddyo awandiika buli kirungi kyoba oyogeire oba kyoba okoze. Twaba ni malayika ali ku mukono gwaffe ogwa kkono awandiika buli kikyamu kyona kyona kyokoze oba kyoyogeire. Kyakoba Allah subhanahu wa ta'ala tima yalfidhu min qawli ezira kigambo kyona kyona kifulumizibwa ku nnimi daife oba ku nnimi daimwe abantu illa okutoolaku ladaihi oba olina rakibun atidun malayika ewandiika ebirungi newandiika ebibi. Ndikuwulira n'olwekyo ama akutegeeza nti weegendeze mu bigambo byoyogera. Malayika kiyoyenda okuba ng'ogiwa emirimu ekola omulimu egandika ebirungi eri wayoyenda ebe nti obutuufu etyame wabutyamaawo nga terikola egandika ebibi. Barakallahu fik. Namutwako Allah subhanahu wa ta'ala sanaktubu ma qalu tuida kuwandika buli kyona kyona ekinaba kyogeirwa. Kida kuwandika buli kyona kyona ekinakola ki ekinaba nga kyogeirwa omukitonde kyetebwa omuntu. Eyo Allah subhanahu wa ta'ala bwati bwatukoba. None tugendeze ebigambo twogera nti buli kyetwogera kiwandikibwa. Bonabo oyogere ekigambo nga kirungi baida kiwandiika era kida kulagibwa kuna kulengo nti ona ku fulani wayogere ekigambo goni. Ona wayogere ekigambo subhanallah wayogera alhamdulillah wayogera Allahu akbar bigambo byali birungi. Oluna kugundi la ilaha illa Allah wayogere ebigambo nga birungi. N'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti watakuluna bi afwahikum. Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti watakuluna bi afwahikum mwogera n'emimwa gyammwe. Mwogera naki n'emimwa gyammwe ma laysa lakum bihi ilmun ebyo bye muzira ku bumanyi bwona bwona. Mujja mwayogera ebigambo bye muzira ku ki ebyaswakaba tubete byaswakaba nga mubizira ku kumana kwona kwona. Watahsabunahu hayyina buma mubyogera nga mulowooza nti muntu butono bwangu hayyina nga muli kubunoma ayakoba wa huwa inda Allahi azimun. So nga ate ekigambo kye mwogeire ewa Allah subhanahu wa ta'ala kigambo kinene ino. Eriyo basahaba bali kujja mu lutalo nga nabbi abakulembeire ali maiso bo bali kuva ku inuma bali eno inuma group eyali mu nabbi ngeri maiso iyo ejire bano bona bali kuida batandika okuwaya emboozi
batuuka basirikirira oba wena wa charge kutuuse musobola okuba muli awo muli kwogera mwasirika nga omulinga oli abakobye nti musirike wasirika nonde yasika mwena mwaba muli awo mwatengengala kati bwe batuuka mu mbeera eyo eyatusooka okwindikula nti nga tusirika ino abakoba ndi banati mulete ku mboozi eyangu y'olugambo olugendo lwanguwe mulete ku bimboozi ole yaleta ekigambo yali alowooza nti kitono ino ayenda kusesa bano kumba ataleese ekigambo nga kinene ekigambo kyakosa yakoba nti tibonangayo bantu benda kulya balya ino balya birungi nga nabbi n'abaaba muli okumpi ku lusegere wanga tuba tugira abantu baleta gasini agapakuli agagondi bagata mu maiso gaibwe iva batya imeno tukola ki oundi kyavaamu koba nti ekigambo ekyo kyogereka bali bakali kumwiramu Allah subhanahu wa ta'ala yaweereza mbaka Muhammad sallallahu yamukoba nti eri yabali kuyida ayiwe batuuka wano bakobe ebigambo bino baba kutuuse ku bakobe ebigambo bino ti abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un nti abaye Allah subhanahu wa ta'ala n'amateeka ge n'omubaka we bye mubayire muli kujeja qad kafartum ba'da imanikum yabakoba nti la ta'tadiru timwetonda mumaze okubanga mukafuwala oluvannyuma lw'okubanga mubayire bayikiriza kigambo kwogera yayugira nga alowooza nti kigambo kitono kigambo kinene n'olwekyo twegendeze enimi daife ebigambo bye twogera Allah subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu wakadi amarana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi yatulagira bisumuti yatulagira ntusirikenga sirika atya illa idha kana alkalaman khaira okutola kunge kigambo kyoliko kyojo okwogera kirungi ekyo kyogere qala sallallahu alaihi wasallam nabi yakoba waman kana yu'minu billah omuntu yena awulira nti ayikiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir ngoikiriza n'olunaku lw'enkomero falyakul khaira aw liyasmut yogere kigambo nga kirungi oba sirika buli owulira nti okiriza Allah subhanahu wa ta'ala oyikiriza nti olunaku lujja kutuuka oyemere mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala akubuuza kana n'akataano sirika yogere bigambo nga birungi bwe biba bizira we birungi sirika Allah subhanahu wa ta'ala kyavaako mu aya yindi tila khaira fi kathiri min najwahum muzira kalungi munkungana de mukungana edo dembanga mukungana oba muli basatu muli babiri muli bana akuba muzira kalungi mu meeting daimedo de mutyama illa okutolaku man amara bi sadaqa singa mulukungana olwo mutyaime lulimu okulagira okubanga muwayo mu njira ya Allah subhanahu wa ta'ala mukusaddaka tusadakire kwa banaku eri abantu bano bali bati akanti amu mulimu akalungi au maarufa oba okulagira empisa enungi nga lukungana lulimu okulagira ki empisa enungi au islahi baina nas obanga olukungana olw'emukungana oba meeting ye mulimu eyo erimu okulongoosa wagati w'abantu bali mairemu aba baire bali kuyombagana mwabatereza babanga mubatereza mubalungamya mubaiziza ki walala aba baire bakyawagana batandika okubanga bendagana akoba nti meeting enungi ebintu biri mu bisatu ekisooka sadaqa ekyokubiri kulagira mpisa nungi ekyokusatu kuba nti mulimu okola ki okuziiza abantu okubanga mugaita abantu yakoba nti waman fa'ala dhalika wama yafalu dhalika anakola ekyo butiga amaridwatillah nganoonya kusiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala fasawfa nu'tihi ajiran azima kadaki omuntu oyo aida kuweebwa empeera ennene ino mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala singa munaba mukoze ebintu ebyo nimubanga mutyaime meeting de mutyaimemu mulimu okulagira empisa ennungi mulimu okulagira okubanga musaddaka mulimu okulagira okubanga muyunga oluganda akoba nti kadaki muida kubanga muweebwa empeera esinga kuba nnungi n'olwekyo mu bigambo ebyo koba nti ebigambo ebyo byonna tunonyamu okuba nti omuntu oba olongoosa olulimi lwe
وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على العمل يدخلني الجنة مسada kyavaatu kaliwa nabbi yamukoba nti ya rasulallah nagirirako omulimu gwe nsobola okukola omulimu ogwo bwe naaba ngukoze gwidda kuningiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala oidi nabbi kyamukoba nabbi yamukoba nti imsaku hadha kuuma luno olulimi kuuma luno imsaku hadha luno lwoba okuume kuuma lulimi lwo kyavaako ba nti hadha wa ashara ila lisani yalaze eryo olulimi lwe ada alayhi faqala faqaratuhum omusadde amwira mukoba nti ya rasulallah ekyo olulimi lwonka ekyo nkoberako ekigambo ekindi nabbi yamukoba nti thakaratuka ummuka mama wo yakufiirwa mama yakola ki yakufiirwa kyava mukoba nti olowooza eriyo ekintu ekijja okusinga okuyingiza abantu ejjana oba omuliro ng'olulimi yalikoba nti ekijja okusinga okuyingiza abantu ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuuma lulimi lwaibwe na kukuuma bwerere bwaibwe singa ono akuuma obwerere bwo n'okuuma n'olulimi lwo iwe ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala ojja kuba ng'ojingira ate omuntu anaaba akozesa obubi olulimi lwe n'akozesa obubi obwerere bwe omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja akola ki ajja kuba ng'agutuukamu n'olwekyo tukoba nti okuuma olulimi ennimi ddaife wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakikubiza tubenga tukibanga tukikola ate era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadisi eno nga jenjo okusembyayo ekoba nti la yastakimu imanan abudin hata yastakimu qalba nti omuntu ayinza kutereera kubanga atereera imani yetayinza kubanga etereera okutuusa omutima gwe gutereera obuyikiriza abo timusobola kuba nti bwetereire buti okutuusa nga omutima gukoze eki wala yastakimu qalbu ate omutima gwe tiguyinza kutereera hata yastakimu lisanahu okutuusa olulimi lwe lunatereera sekaira mukwako omutima gwe tigusobola kutereera wakutebenkera okutoolako tukoba tila yastakimu liimana imani yo tesobola kutereera kutebenkera nti imani omusadde oyo imani ye omusadde ng'atebenkere mu imani okutuusa nga omutima gwe okoze eki gutebenkeire ate omutima tigujja kutebenkera okutuusa nga olulimi lwo lukoze eki lutebenkeire nti bw'oba oyenda okutebenkeza omutima gwo tebenkeza olulimi lwo bw'oba oyenda okutebenkeza imani yo omutima gwo gube mutebenkevu olwo byonna byonna ojja kuba nga okoze eki ojja kubalwa mu bantu abatebenkevu era abayikiriza Sheikh tweyanziza ino mpozi leka amala okubisaawo kano mukagwali eyo ali kwenda ng'oli kunoonya amasimu ng'ekizibu kye kyobaire nakyo kyakufuna isimu nga buli isimu lyogula eisimu liryawo lityo likusumbuwa libuza omuliro libuza netiwaaka battery teba mpangazi olwisi kyajja ddogula diryawo ddononeka mu ddakiika bwa buddakiika essentero ddagiryawo ndikwenda kuwa ekyokwiramu nti anseri nti jamu banaife abasani phone center nga baagani wano mu kibuga eky'Idinda ku kizimbe kyebeeta Salamu Arcade wano mu kibuga eky'Idinda ku luguudo olwebeeta Main Street yawo ebaaganibwa okulingiriza Nabiri State House odda kuba nga obafuna bano balina buli kika kya masimu balina amasimu Spark 20 Pro Plus sente dido ngerwa baba ni Tecno Spark 20 baba ni Tecno Spark 10 baba ni Tecno Pop 80 Pop 7 baba ni Itel A70 baba na buli kika kya masimu buli kika kya charger ekyajjedde empangazi amasimu gena amagangazi esimu lyo